visoko, visoko. Ovako, ajde za mnom svi. Dođite. Tako. Sad polako spuštamo dole. Umeri se, Mile. Polako, spuštaj ovdje. Sad. Da, poginulo u raku. Da, hoćemo da se okrenemo, da se svi zajedno slikamo. Sad ja i vi i vaše učiteljice. Čuj od za naše glase,
Danas se radimo zbog sve dece naše škole na putu ka nekim novim ciljevima. U današnjem programu će vam se predstaviti najbolji, najvredniji i najuporniji đaci sa svojim učiteljima i nastavnicima. Himnu Bože pravde u izvođenju učenika starijih razreda spremio je nastavnik muzičke kulture Dragoslav Gajić. Na samom početku, u ime direktora škole Darka Dimitrijevića, obratit će nam se nastavnik računarstva i informatike Katarina Beščarević. Uvaženi gosti, poštovani predstavnici lokalne samouprave, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva prosvete, časni oci, cenjeni prijatelji škole, donatori, poštovane kolege, roditelji, dragi učenici. Čast mi je da vas pozdravim i poželim dobrodošlicu na proslavu povodom obeležavanja Dana osnovne škole Olga Milošević. Ovo je prilika da se svima zahvalimo za svaki vid podrške u protekloj deceniji, a posebnu zahvalnost dugujemo prijateljima škole koji prepoznaju vrednost ulaganja u obrazovanje i koji su nam omogućili da školu učinimo boljim mestom za učenje i razvoj naše dece. Izuzetno smo ponosni na sve uspehe naših učenika, kolega i kolektiva u celini. Trud, predanost i postignuće naših učenika u bilo kom segmentu njihovog života su inspiracija i motivacija za sve nas. Složit ćete se da je u trenutnim okolnostima teško probuditi interesovanje i motivisati decu. Zato svaka vaša pobeda, deco, bila ona u učionici, na sportskom terenu ili umetničkom izrazu, doprinosi uspehu ove škole. U obrazovnom procesu je jako važno da ne budete zaglavljeni u sopstvenoj perspektivi, da posmatrate stvari iz različitih uglova i da uvažavate sve aktere školskog života. U tom smislu, podrška roditelja takođe je neizmerno važna, zato što se sa vama gradi okruženje u kojem deca mogu da rastu i razvijaju se punim kapacitetom. U okruženju gde se navike često teško menjaju, čak i kada je to neophodno, shvatili smo da moramo težiti novim, modernijim metodama rada ukoliko želimo da napravimo pomak u poslu kojim se bavimo. Vizija koju smo postavili je da kreiramo modernu i bezbednu sredinu koja kvalitetnom i savremenom nastavom razvija sposobnosti, interesovanja, kritičko mišljenje, funkcionalna znanja učenika, a podstičući pozitivne ljudske vrednosti. Svojim odnosom prema radu i obavezama, međusobnim razumevanjem i timskim radom, uz uvažavanje svih činilaca školskog života, težimo da postanemo škola budućnosti. Radimo na tome da ova ustanova se razvija u korak sa vremenom i da podstiče razvoj učenika za savremene uslove života. Smatramo da svako dete ima pravo na kvalitetno obrazovanje koje će doprineti da bude srećno, uspešno i da stasa u celovitu ličnost, sposobnu za život u novom dobu konstantnih promena. U tom smeru trudimo se da podstičemo razvoj ličnosti, znanja i veština učenika, probuditi radoznalost i talente, motivisati učenike, razvijati kritičko mišljenje, negovati vrednosti, poštovati različitosti, ali i mogućnosti svih. Složit ćete se sa mnom da sve navedeno čemu težimo nije jednostavno postići u okolnostima u kojima živimo, ali smatram da upornim timskim radom, entuzijazmom, verom i ljubavlju možemo da postignemo sve, što dobrim delom i jesam. Ispred kolektiva osnovne škole Olga Milošević i u ime direktora Darka Dimitrijevića još jednom vam se zahvaljujem na prisustvu, nesebičnoj podršci koju pružate našoj školi, podržavajući nas u svim našim naporima, izazovima, ponekad i padovima i dostignućima. I želim da vam poručim da vera u mlade ljude i njihovo obrazovanje ima trajnu vrednost. To je vrednost koja nas sve ovde povezuje i vrednost na kojoj gradimo budućnost. Hvala vam. Sledi promotivni spot o našoj školi sa pozadinskom pesmom Škola kod crkve, koju je pisao i komponovao nastavnik Dragoslav Gajić. Folklorna sekcija, za čiju se koreografiju poprinula nastavnica Ljiljana Tomić, igraće za vas Leskovac, dok će skeč na engleskom Ogledalo misli izvesti učenice 6. razreda. Njima je pomagala nastavnica Milica Avramović.
regret, staring at the blank page. A thought wanders before me. I see a spark. Reaching out to grab it, my hand stretches as far as I can, and nothing. It's all lost. Thought, purpose, imagination. So I stare at the paper again. For hours it seems. As I look up at the clock shining 1 p.m., I was ready to take a break. standing up, fists clenched, shoulders broken. Until I realized I started at 12:59. So I continue to stare, the page still blank. I wait for magic. For that note paper to blink, to give me the sign. That blink would mean something real, a sense of accomplishment. And as time slips away, I realize I'm not alone. lost in the silence of the blank page. So when you find yourself and you reach for that spark ready to grab it, And it slips from your grasp. when emotion builds but the words do not come, a messy mind full of insignificant thoughts, searching for the key. The one thought that sets me free. But this time, when I look back at that page, I see words. but it's not about perfect words. It's about honest ones. It's not about writing something great. It's about daring to start. It's not about sounding wise. It's about being true to yourself. It's not about filling the page. It's about feeling what you write. It's not about impressing others. It's about expressing you. It's not about having the answers. It's about asking the right questions. It's not about perfection. It's about persistence. It's not about being fearless. It's about facing the fear. It's not about being certain. It's about being curious. It's not about a perfect first line. It's about the truth that follows. It's not about writing for the world. It's about writing for yourself first. So when you back over that first blank page, Those words you can't seem to find. just pick up the pencil as I did mine. Sada će vam mali hor pevati Disney pesmu Super Hero. Na klaviru ih prati učenik 4. razreda Jovan Đinović. Sa njima predano rade učitelji Vanja Jovičić i Dušan Dražić. U školi lapsusima i drugarstvu, ali i velikom srcu jednog profesora, govore učenici dramske sekcije u skeču Šešeljka profesora Kosta Vujića. Glumcima pomaže nastavnica Marija Jakovčić. Rusku pesmu Matruška izvode učenici 5. i 6. razreda, a podršku su i pružili nastavnica ruskog Darija Bajčić i nastavnik muzičkog Dragoslav Gajić.
4. Priči ovoj nema spora, gimnazija otkad posta, nije bilo profesora, kao što je Vujić Kosta, sa pojavom i u svemu, bio čudak da se pamti, ovu ljubav prema njemu, prve muške maturanti, za dobru je šalu znao, a nego da ima niska, nemački je predavao, bio ličnost istorijska, nemački je predavao, bio ličnost istorijska. Znači, još znam za dobro šalu. Ko je redar? Ja sam profesore, kako ste rekli od mene. Ne može. Molim, ko je to rekao? Ja, Jovan Cvić. Kako Cviću? Kako ne možeš? Ko je ovdje razmi staršina? Treba li tebe možda da pitam? Ne, profesore, ne ljutite se. Moj upadac je bila sasvim na mestu. Jer iduće nedelje, poslednja nedelje do mature. Pa, mnogo pričaš, Cviću znaš. Da li ti se priči malo iz ocena? Molim vas da li danas ne ispitujete nemački, jer sam i za srpski promukao. Dobro, Cviću, morat ću ti da vedem ocenu koju već imaš. A imaš, Monicu, 5, Cviću, sve magutno. Mitroviću, od kad se ti nisi javljao? Ujutro, gospodine profesore, sreli smo se kroz večere. Na času, Mitroviću, od kad se nisi javljao na času? Nisi li mi rekao da će se javiti sam još prošle nedelje? Profesore, zar mislite da sam toliko zlopamtila i to na svoj rad? Pogledao sam ti seminarski rad, Mitroviću, i veoma mi je žao. Ali, ocena je ocena. Jedino mi je žao što ti više od 5 ne mogu dati. Evo ti ipak 5+. Čisto da zbunim nastavničko vijeće. Petroviću, kako si se zdravio, Petroviću? Dobro sam, hvala na pitanju, gospodine profesore. Čudanoviću, da nisi slab. Nisam gospodine profesore. A ti, Mitroviću, Nisam gospodine profesor. imaš li kakvih nezgoda, Mitroviću, svojih ili tuđih? Ne imam. A ti, Čudanoviću, imaš li kakvih briga? Nemam gospodine profesore. Cviću, gde ti je knjiga? U klupi, spremljeno, gospodine profesore. Nije red da je čitam na času. A kako ste vi ostali sa zdravljem? I uopšte, kako ste? Dobro smo. Pa šta vam je ono? Što ste tako mirni i ozbiljni? Dogovorili se. Banda. Našli mene da sekiraju, a ja se zabijam. Jovan Cvić, zapisat si u petak 22. da nisi bio u školi. Da li ti je to poznato? Poznato mi, gospodine profesore. Ovo što piše, to je fakat. Misliš li to pravdati? Mislim, gospodine profesore, imam opravdanje. Na sunce si. U petak sam bio lepo baš u školu i uspio se zamisliti. O čemu, Cviću? O prirodnim naukama. O prirodnim naukama se čovjek može dobro zamisliti. Petroviću, ne prekidi zakon da je opravdanje.
Šta je bilo dalje, Cviću? I iđevši tako zamješteno, leti na ulični stup i udari glavu na njega. Zar opet? Nije opet, gospodine profesor. A prošli put? Prošli put nije bio stup. Nego rupa. Da, rupa, gospodine profesor. Kod pozorišta, Cviću. Kod pozorišta, ali sa druge strane, tamo gde se gradi velodrom, da velosipedi ne bi gazili mirne građane prolaznike. I ti si bio prva žrtva velodroma. Moglo bi se reći, gospodine profesor. Ali ja mislim da će me pamtiti po nečemu drugom. Samo recite, gospodine profesor, naši smo. Molim, Petroviću, izađi se tamo. Gospodine profesor. Ni reči. Kako vi kažete, gospodine profesor? Ni reči, rekao sam. Samo sam htjela da kažem da sam vas razumeo. I dalje pričaš. Stisnuću sutra. Ja, Petroviću, s tobom više neću ni reći. Da ne bi bilo kako te ja sprečavam da izvršiš moju naredbu. Ja još nešto da kažem, gospodine profesor. Posle vaše naredbe ne pada mi na pamet. Neka tvoja, Petroviću, bude poslednja. Ja ću ući. Ha, taman posla. Ja jesam sve, ali ne i toliko nevaspitna. Ja ću ući. I ja. Pa dobro. Šta se to zbilo sa profesorom Zečevićem? Optuživa se da ste mu vi uzeli beleške za predavanje. Šta će vama njegove beleške, molim vas? Kako šta će? Opet ti. Dakle, vama ne trebaju. Jer šta će? Vi ste sve suv mamut na mamut. A vašem okviranju uvijek ima nekog razloga. Pa da, mi nikada ništa ne činimo bez razloga. Zdravo ste. Samo bi pričao. Hteo sam jedino da kažem šta će na beleški. Tako je. Aha, tu sam vas čekao. Sad ti opet molit ću, tako je. Ako dopuštate, gospodine profesore, Petrović je hteo da kaže da su mu bile i tekako potrebne profesorove beleške, jer je hteo da dokaže da profesor Zečević nije mogao da se seti skoro nijednog datuma koji nas tako važno traži. Molim, da li sam dobro čuo? Sad smo se dobro čuli, gospodine profesore, evo pokazat ću vam kako je to bilo. Profesor Zečević je tog dana predavao važnu lekciju inkrunisanog Stefana Provenčanog, a nije mogao da se seti nijednog datuma. Koje godine to biše, profesore? Molim? Koje godine? Matu? Godine kad je krunisan. Da, ali kad? Pa kad je krunisan u Žiči. Ali kog datuma? Kog? Pa, koji to biš, četvrtak? Evo, profesore, Ja, sve su mamut do mamut. Petroviću, zakazu da kupiš knjigu u biblioteci. A ja ću se profesoru Zečeviću već nekako odužiti. Baš po Petroviću, Mitroviću, Prodanoviću,
svi znati. Ako je tako, hajdemo onda da mirno idemo u penziju. Mi ćemo i onako biti zapamćeni samo zbog tome što smo bili njihovi profesori.
Kolarca, učiteljice Katarine Popović. Kamerni orkestar škole izvešće numere iz filma Pirati sa Kariba. Posljedna tačka uz koju ćete uživati danas je ples ritmičke sekcije koju vode učiteljice Tamara Marković, Slađana Vukosavljević i Snežana Nikolić. Učenici će plesati uz pesmu Hand Clap. Tako su gnjavili i moga brata, a ona to kaže, ma roditelji će svakako da me vole, a preživet ću bez škole. Možda i upravo, i lakše je tako, i onako učenje nije ni malo lako. Ali dođu mi često misli neke, dok knjigu držim u ruci i pravim se da čitam, čini mi se da su za mene malo te misle teške, ali ipak su tu i teraju me da se zapitam. Da li ja želim samo da preživim, ili da stvarno, srećno i lepo živim? Roditelji će me voljeti, tačno, ali da li ja samu sebe volim, samo tek tako postoji, bez ikakvog truda i želje za znanje, želje da rastem i duhom i telom, bez potrebe da uvek idem dalje, učenim sebe ispuniti. Onda se ređaju pitanja nova, da li je detetu stvarno najveći problem škole? Kad bismo samo shvatili, još dok smo mali, da ne učimo zbog mame i tate i da škola nije razlog da deca pate. Učimo jer zato rastemo stalno i uvek smo korak dalje, da ne želimo od života samo malo, nego da uzmemo sve lepo što nam život daje. Zato se sledeći put zapiti, da li je možda odgovor u tebi. Kada osjetiš revo, shvatit ćeš da ne učiš za školu, nego za život, jer dobro želiš sebi.
don't even know. I can make your hands clap. Said I can make your hands clap. Somebody singing something you've been singing in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. You're like a Jordan, me a luxury, my sugar and roll. I want your sex and your affection when I'm holding you close. 'Cause you don't even know. I can make your hands clap. Said I can make your hands clap. Every night when the stars come out, am I the only living soul around? Need to believe you could hold me down, 'cause I'm in need of something good right now. We could be screaming till the sun comes out, and when we wake we'd be the only sound. Get on my knees and say your friend changed round. 'Cause I can make your hands clap. But you don't even know.